Igice cya mbere kiratanguye shururukino kiriko kirahuza uyu mugwi wa Vitalo Football Club hamwe n'umugwi wa Musongati wo mu ntara ya Gitega. Prince n'afise umupira akabateye hagi ariko Mugyango Musa teye umupira muremure. Mugyango Musa umutwe wa Ndizeye Thompson kuri Olivier Dusabe kuri Taishuti ariko Isa Hakizimana Airiye Saido Taishuti ntibazongiza Saido arawushije igisindo kizigeza Leo Taishuti ariko Taishuti kabisa umunyegori Abdallah Masudi ndio akitaka kuipiga free kick pale, anapiga cross pale, lakini akimwona Saidi Nibazongiza, Saido akimwona Ndize Sef Thompson kwa Trezor, lakini anaziwilia. Abdallah Masud, Amis Eve akiachia cross pale. Amis leo piga shuti, lakini anaiachia cross pale kwa Dusabe Olivier. Dusabe akirudisha pale, piga shuti pale, lakini nje. Isa tei mupira imbere yake kuri Fred akaba yereje Thompson. Steve kuri Thompson yaka kuri Nibazongiza Saido Nibazongiza. Saido tezi pasi yajya kuri Fred kuri Dusabe tei shuti ariko hanze. Igice cya mbere kirarangiye imigwi inganije ubusa kubusa. Igice cya kabiri kiratanguye. Saido Nibazongiza akabateye umupira muragaraba Ndize Thompson, ariko Ndize Thompson kabarije Saido Nibazongiza. Igisindo cya mbere Saidi Nibazongiza. Saido legend arakoza mateka kwipasi yahawe kabisa na mugenzi wiwe Ndize Thompson. Musore Aaron Taishuti ariko hanze. Iri Jumapili kabateye umupira muremure araba teye umutwe, ariko Ibrahim fata umupira. Steve Akbar Dusabe Olivier kuri Saido Nibazongiza. Tic-tac nziza cyane kuri Saido Nibazongiza, ariko wapi kabisa, forme kabisa ikomeye. Te corner ariko umupira kwafasha ukaba ufise Saido Nibazongiza kuri Juma akaba te centre yaga, ariko Jumapili kwa Akbar Asman Akbar. Muona Fred anaitia ndefu hapa kwa Olivier Dusabe anaitia cross pale, lakini pale inapigwa bao la pili. Nani alisema kama Vitalo hawatoshinda mechi ya leo? Amekosea. Aliyosema Vitalo atoshinda mechi ya leo. Inapigwa kona kick pale. Zeimana Juma kuri Dusaiko taka umupira. Amis Leo
Frank Barirengako te shoot ariko hanze. Abdallah Masud Ayub anajaribu kupiga shuti pale lakini nje. Saidoni Bazongiza amapasi meza cyane. Steve urukino rurarangiye. Umugwi wa Vitaro wiraye umugwi wa Musongati ibitsindo 2-0.